Hagjing kai Indian Premier League hapdeng ka CSK Persya ke Mumbai Indians. Aba phai syang ke jing kai ke CSK kala khur ka nam job. Hadin bagalala aban pelim ya ke Mumbai Indians da praw weekend. Barahagan ke jing kai kapten jong ka CSK ulala aban kamai du unriu pheu nyau runs nak benta ka CSK. Hagjing kai Indian Super League hapdeng ka North East United Persya ke Inter Kashi. Hagan ke jing kai ke North East United kala khur ka nam job ba ar benta ka samai hadin bagalala aban pelim ya ke Inter Kashi da laila ar. Hagjing kai Indian Football League hapdeng ke Shillong Lajong Persya ke Chanmari. Haba phai syang ke jing kai ke Shillong Lajong kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim suk ya ka Chanmari da saw lanot baleng bagan ke jing job ke Shillong Lajong ka don ha ka kerdan ka baar ha ka mi ye khen point bat ka yok khur ar pheway point na ki khatway tali ke jing kai. Hagjing kai Serie A prengka Como Persya ke Napoli hagn ke jing kai baro ar tali ki kenhun ki khai klem la ban ki ichar adu bukut ke jing kai. Hagjing kai Bundesliga prengka Bayern Munich Persya ke Hedingham. Aba phai syang ke jing kai baro ar tali ki kenhun ki khai ka marlai gul adu bukut ke jing kai. Hagjing kai La Liga prengka Valencia Persya ke Atletico Madrid. Hagne ke jing kai ke Atletico Madrid kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Valencia da arlanot bad hagne ke jing kai Miguel u player badang khat pras nem ke Atletico Madrid ulio ban tap ya ke gol ke Baningkong hagne ke jing kai Baningkong jong u. Hagjing kai Premier League hapdeng ka Wolf Persya ke Sunderland. Haba phai syang ke jing kai baro artli ken hun ki khai da Marshigul hadu bukut ke jing kai baleng ba ka nam ya khai ka Wolf kala ban hiar na ka Premier League ha ka samai ka banwan. Hagway bar ke jing kai Premier League hapdeng ka Brentford Persya ke West Ham. Hagan ke jing kai ka Brentford kala khur ka nam job adin bakalala ban pelim ya ka West Ham da lailanot. Hagjing kai EFL Championship hapdeng ka Ipswich Town Persya ke Queen Park Rangers. Haba phai syang ke jing kai ka Ipswich Town kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka QPR da lailanon baleng bagan ke jing job ka Ipswich Town ka brega klub ka bala Kershan do Wit Sharan ubre unong ruai bo pau nam kala yo biang bandrung sya ka Premier League ha ka samoi ka banwan. Hadin bagabat ya ke kerdan ka baar ka mi ya khen point nagi ar pheu sau tali ki ken hun ki bay kni rung sya ka Premier League ha ka samoi ka banwan.